prvi put na liniji slobodnih bacanja Dejan Tomašević u prvom poluvremenu. Samo je Drobnjak šutirao slobodna bacanja za crno-bele. Evo Tomašević sada uspeo. To je njegov 13. poen. Partizan vodi 65-56. Iskusni Tomić, ima mnogo ovakvih utakmica. Milan Tomić i drugi put uspešan. 5 poena prednosti sada za Partizan. Vrlo važni momenti. Olimpijakos je pojačao. Nema dugokoša sada za Partizan. Nema dugokoša iz igre. A evo sada greši Brkić, faula nema. Tomić još jednom, da li preko Drobnjaka? Ne, na svu sreću za crno-bele, ipak Nakić. Novih 30 sekundi za Olimpijakos. Rodžers. Da vidimo hoće li iskusnija ekipa Olimpijakosa napraviti preokret. Nije valjda ovo najava toga. Tomić. Trojka Milana Tomića, njegov 18. poen, definitivno uz Pasuvaca, najbolji igrač Olimpijakosa i samo poen prednosti za Partizan. 65-64. Nema, kažem, dugo poena iz igre crno-belih, osim onog jednog slobodnog bacanja Dejana Tomaševića. Tomašević, Lukovski ostao sam. Hoće li trojka? Ne, i skok Rodžersa. I sada lična greška da bome u napadu, šteta. Šteta za Olimpijakos, 65-60 biti vraćen onako kako traže crno-beli, kako izgleda jeste 65-63 ili onako kako stoji na semaforu. Ja naravno gledam u semafor 65-64. Za sada tako stoji 3 minuta 16 sekundi pre kraja ove utakmice za Partizan. Vidjet ćemo kako će se to sve rešiti, tek ono što se igre tiče na parketu posljednjih nekoliko minuta. Olimpijakos mnogo sigurniji, iskusna ekipa igra mnogo sigurnije. Što se Partizana tiče, već duže vremena nema koša iz igre, nekako kao da nema u ovom samom finišu igrača koji bi preuzeo odgovornost na sebe. A do samo pre nekoliko minuta zaista izuzetno kolektivna i sjajna igra crno-belih. Evo Tomića, 19 poena ima na semaforu. Velika zabuna, 64-64 sada stoji. Tomić ovo slobodno bacanje nije iskoristio. Da vidimo šta će režiser potpisati. Ja ovoliko koševa zaista ne mogu da brojim, ali to i nije moj posao osim da gledam u semafor. Ali što se tiče posla ljudi koji to vode, izgleda da su vrlo to slabo radili. Evo i dalje traje rasprava za zapisničkim stolom. Buni se klupa Partizana. I evo konačno semafora, vidite i vi, 64-64. I sada po semaforu Olimpijakos vodi 65-64.